Munini wa spika AMERU na uria ni MC wa njia Mwenda Ali noretie AMERU guciumiria na wingi RUUJU kienine kia maili tatu kenda gutia mututigi Daniel Muthiani Sniper uria woragirwo ni antu batikumenyekana na acokeria nkatho minista wa ukaria Kithure Kindiki nkatho ni untu bwa gutumiria gukurukira mutandao atenja ya Sniper ikona Kioto. Maabisa banthikiri ne betete na mbere guchunkuna bara boragire Sniper na itumi bya kumuraga. Marion Karugi na Ntoto Tariria. Ntuku ya RUUJU kuri tariki 31 ntuku ya muthia mwaka wa 2023 AMERU ni bakorwa sumeria na wingi kianine kia maili 3 wodine ya njia gicione kia ubunge kia IGEMBE Central o mtu na musumayo awe yurayo kethwa yukiwatwa nontu bote ana kurombera nkoro ya MUTUTIGI Bernard Sniper ura mwiri wawe yu ikinyumba ya kumaua nyuma ya kuorwa kiunyumone antu batikumenyekana ni romba kumakire munini wa spika Mwenda Ali na urano wa MC wa njia akiuria baraba karemo sumeria kinyanja sioni bawati musuma nontu bote ya njamba ya AMERU ya mitandao twire AMERU itwetekanirie twende timu ire bangana chemantu yato tirimane kianine kia maili 3 RUUJU aturomba AMERU wende arari tushumite tirimane kianine kia maili 3 kuma thaa 12 na wewe na kando eku tuwe turenda kuwatia kando kuhona nkoro kana soul ya the late Sniper na nya baraba tumba kuya kwa kinya thaa 12 arori watia kando eku kienda tumba kuhona the soul of our departed hero the late Sniper na tukethwa twitirima nao tukaendelea na process yo kuma thaa 12 nkara round ile au shotuko Ali na sokerete nkathoro wangirwa ukaria na usunkuni nontu bakwithirwa bakijukia kia Sniper na uritu na nkuruki kuthiatira na ndene ni baubongo bamuraire aikatha waziri wa ukaria Profesa Kithure Kindiki nontu bokuthiatira ntubu na kuakire mutandaone jwa Facebook ati mabisa ba usunkuni bare akwe kuthiria mutaratara yo usunkune ikuki kia Sniper na rua athwanirwa baraba kuringithanwa na ikuki kia Sniper bakethirwa baikirwa mpine tokeria ituo bietu itengo bietu bionde bia security nkatho baba kubwith investigations itukona ya wita boya na tu patient na tukoromba monka haki yonde ki family na tu ina imani ya eta mzuri na tuichoka iria waziri yetu mno wa security nkatho wa interior bwana Kindiki ndunya na toa hope na tumaini that family iko justice kuna dalili kuona ni barabonde ba tendera kitendo kiu kia kitisa wasawa kia kuorwa mwana yetu no mutocha baka brought to book anytime soon. Kuna hope itakuwa ngwino kuendelea investigations no kuendelea tu patient kidogo tu ya karika na tuna imani nteto yaeta mzuri muthia munini wa spika na sokerete AMERU bonthe nkatho nontu bokwiritanire kuthiata Kioto kia family ya Sniper akiromba antu bawendi boboya witana mbere utetheria family je kaita kai kwenda utethio bonene shokeria antu bonthe ba AMERU bawendi boboya nkatho nontu ba support ira bombete kwa family ya umoro tutiere Sniper kumara twambirie safari kuira muri umarimanti na tubere boya kuma korone shetu number 2 trombe AMERU na ntubonde bawendi boya twendelo support family ra itombere kurura pay bill na toya na account ira family kuran ara mturo onde hukubwa kukintu akubwa murungu wa mutetheti yakyo kiombo support family ra twendelo ba support kuturanira madhiko na ringi tukirisi kit ya na bake tukiutondero family re karino monkatumia support tumiwatile nkiripotera weru weekend kumembe Bito Marion Karugi.